tutorial cara ngangkat galon anu bener. Anu kahiji ulah bari kieu soalna disindiri pergelangan leungeun. Anu kadua nah ulah kieu soalna cangkeng bisi beunang. Anu katilu dilekeun heula leungeun. Nah, cara nu bener ieu. Nah, kitu. Ayo mah. Gitunya Kamera siap? Siap. Siap tuh deh. Kamera action. Siap deh. Yang ayang. Yang banyak lukman anak. Aku bisa jelasin semuanya kok. Aduh, ayo. Kat. Mau bener ngobrol nak. Ayo di mana? Padamu ku berserah, padamu ku berpasrah. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha. Oke, maneh satu ke tukang sekali banyak jual bating. Siap? Siap. Kamera siap? Siap. Action. Halo, ada apa nak? Pak, Papa, cepat pulang, Pak. Mama jadi setan. Oh, kalau itu papa udah nggak heran lagi. Dari dulu emang mamamu kelakuannya kayak setan. Mama bukan setan, mama seperti bidadari. Jangan main HP terus. Iya, Ma. Aja. Yuk, ke mana? Joget heula we nya. Sok joget. Si Pak dagohan.